Banget. Okay. Painkom tigin. Tamil preskal painkom. Tuon assume. Aksegin gat kemullas kewa. Värsta med. Well, kulo. Betas kusayangan wala tamil preskal. Inale we met na kay walas kusayan kaksigin gat kepelsinge. Ke siye len ka siye pepel mai esina shishkadin taka ako lapin long melutisi mai taka ke. Ai siya unwala kurs fossina gal kurs. Academia si fermo. Papa el sang Kaiyuck. Papa el sang Kaiyuck. The father exacts discipline. The father exacts discipline. I siya unwala kurs fossina gal kurs. Good. Inge na ito ko fashion na mit na ke me uniche meta pa me our God and the Holy Scripture. Our God and the Holy Scripture. Katlar emas matal. Katlar emas matal. Na kota si makatash kenge winter kota atlo ke yenge si fena lap siya pa me si bakalim me akes makin God me enduring beliefs of the church. Enduring beliefs of the church. Alal fungi call on church. Alal fungi call on church. Uniche meta bange last week ka tram kun kaslan got. Saying a tram kun me Pahpah tamashin kashaw. Pahpah tamashin kashaw. Our Heavenly Father. Na marichingan academy batari ino kontak na riti akula when inoy lang silang gat taga kishenri kat taga ikoya meto on course foslong lakot ni katon lakos meto on course foslong lakot ni katon lakos nakita sima namnas kan riti kita sima taga ke wit na phone chinge me academy ang kemainge nikos nanan kala kelutu. Talutu fanan kala kemala. Makuluk in siya len fal na ke len siya. Namnas kan si periti kemainge nikos nanan kala kelutu talutu fanan kala kemala. Makuluk in siya len fal na ke len siya. Masih kata ke gospel meto on course for tulngulakos. Nakapun masih makadesang kun. When anak kapa si main taka kaya kat pengen pa la. Osh. Wangin mo dito. Long chika ini na laskay shifting fella singa when na Pahpah tamashin kashaw. Pang. Wangin mo dito. Ini na laskay siye when na Pahpah tamashin kashaw. Na lesin siya may tatagaw. Tamil tres ka lang tagaw siya. Untak akyok kila. Mahal na kayo wakadenin na. Kat par provide. Lesin point siya may tapangan. Mahal na kayo maurikle finfelo makadala lang el provide enalalos. Neke Kiev inime. Neke Rose. Neke won yeneng. El provide. Na proficient siya man na si kom. Ngay pa katakala kala may finchak sinepeng. El pa siya misla mo mapatpatsingan manefo katram kun mga wangin mo she was
kat no fon na mat koluk pange point che mit makadin tagam ta ke professional kat na el takan moli kat ele ta in na las kai shi pange me thought to remember she get wit na fon singe wang met fin fella eta in las kai shi wen na papa tamashin ga shao na ene na si ma yoke met fin fella singe pa lagat mi she ke karton na vidan ene na ka ji pa moli ya kara ela la ene na singan through his son Jesus Christ efin chaksin na gelat ka pasyang na gamasingan na kat ka hindi in the claims ke moli singe wala na siya come complete in the future ke utak ya ko mga inan ke proy lasr katin si pa na tagat na ene na la como patago akfonyak leke mi siya crucifixion, death, burial, and resurrection of Jesus Christ. El ascended som na ingasao, ingin na el seated at the right of God Father, el intercede church. Pero na kayo church, body of Christ, ako akfalat ke, on kaksak in proy na siya la, el mata ingasao, intercede. Na sin God Pahpah. Na ifokat kain oramangay, when God the Holy Spirit, elashin God, matlalal fungin na kayo. The third person of triune God. Now, with that, nga fan na siya tigin tamlay tres kalbiyanya. With tari ka trampram ng kaslan God. With nga ka trampram kun Pahpah na marshin ka siya. With the duo, kada trampram kun our Savior, Christ. The following week, inaksyafla unichimit katash ka nga na the Holy Spirit. Now, kaslan God, Pahpah wena ngon takya na tako kading kalam ke factual ke lenigar somlala and ko siya de kan move forward ngin na neganak swasyak la kaslan gat ma taga itak la ke leng sa sing li line up sige week na phone ko malam na phone singe taga na unity ng our God and the Holy Scripture bange me sifa ke unity mit ng katlar e masla matal Laisin meda kaslan God shamsinga lia we lot mo de tolu fosinga la kusingan megor tamali treskal tra akate ya masingan nata akate ya pe me meto on course fosno la ko tonu la ko kesen ria to lead up to this point gatlila Pahpah tamashin kasail me el Pahpah pakotense pakoten la yok na pai tuste ataga de Pahpah tamashin kasail el shuk met alu pai me alu payesban in spirit and truth. Tako ke son sapta me agor foslong ni kalong la ko siya. To el Pahpah pakoten chipange Asia angalia kataka son agor e kaya kataka lila el me el akay met manas. Pahpah tamashin kasao el akay met manas. Tako ke Asia angaw. Namusiyenge Kata kan leke Asia un mula ko tana el me Pahpah el sang Kaiyuck Pahpah le sang Kaiyuck el sang Kaiyuck el exact discipline our father exact discipline katindi na ke Evin katina tala Pahpah pakoten chipange. Evin katina lia Pahpah singa shuk mo ita inalu na silka ngana pa ye. Katin tina liat la me elakay mo manas. Kail Kaiyuck Pahpah Kaiyuck singa. Kata sum na ke wikse met ke unit singa tana pa ye. Kat nakanal Pahpah. Nakata sum na ke next week. Tukun mo singa kata sum tana kat wen by some from kunyak nga. Which have like a unity God, the Holy Spirit. So in other words, the triune God, Trinity land God, katsifan na in Pahpah wenangan. Wana sa kay metal ng ulal ko, fashing alal ko slongol. Akalim me kadin me, so diti matamalit tutlog. Baptize them in the name of the Father, of the Son. Pagat tagalien na ke taklan me curriculum singe. Unity me ke me winter quarter singe na te accident bang. Te accident ka din taga
kadina later la siya papa siya wena siya ngon na wala nga dakal menge wang in mga siya ifo when 1992 na get 2002 itak la mga liki mas mapole dakal mo kat pa temple lan kat iptolu patagal ke temple singe pa me spirit soul and the body spirit soul and the body when lem niya kya lam nuknuk chipel temple fix siya outer court siya holy of holy the most holy of holy na makadash kya na ke victoria na ke katineta la siya papa singe kada ko fly nito kalam kya na ke fix siya ki 1990 ke 2002 when wangen katina lututkin kaslan kat section aklu singe furnishing tolu nge katina kan kalam kya showbread siya table of showbread we candle eat course now we met table of incense siya itatla since 2002 the interest ka taga itawli ke 2002 para ilasin siya para ikak lam ni asam ra mga ingan el taga tan ke la taga itawli la church like 2002 ang taga nan ka na ke ma ikak na siya mo ako la nakatakalan lem wani matkan itak yang na siya taga fat na siya mo ito ako la nakatakalan lem ni met patte pang masima kucha na mi shulo sa kataga kya katlang tana katsumni ki malan gata kaslan gata ra katina ita la siya katsin kum ni film ukukla katara ni na kucha ngai wan sanak las wan siang wan mai kin na sin katsin a papa of akalamimo matolu bataga ke spirit lasang esam papa il chu met alu kengon apai malime ko shikya kin pelna ke wa ke alu kengon in spirit pame kat akflaki kat in pelna ke kat proina shin kat in pelna ke kat lalfungi fin chakla rajin papa len kat las in pelna ke wa nagat ale shang shin kat mangan it's an ongoing process every day nagagat moling on katata na ke section chaklo na furniture tolungan akalim na shisla kaslan god kalimlan god na shidbe kata mo kayeng sina shin god ke o yangan mangan pawangan le section chaklo na yok chupagan kalim ke nara with that kachipa na akalim yen Even got ke flot na ke malan gata, ina ni flot na ke kaslan gat. Na pia kaslan gat, paling mata siya. Papai palching. Pange. Papai palching. Even kum ke mata ke kalam lan gat, ke kaslan gat, kadin makeng si proy na sin gat. Ina kat flot na ke kas molan magain. Silba na kalemye. Even kung may call siya, kung marit makin sa siya siya ngingin sang diti may lasr, you better sit down. When Bible sa siya siya ngayon ni tektaligi may lasr ko siya ngayon. When ifo, liuto mo dito liufo singalon ko singalit ko rakalmyang. Bible na kayo wauta ka kaya ngon nan God. Di mangon pa siya masing. Translation sa siya siya ngayon, di mangon rela. Mamay torela. Na bara consequences makatash ka ni mo siya ko siya. Kat matayin loss. Even kung government employee siya, kung sangpom na ke, rela, falaklom mo kung may karangin matlash ko siya nga, para wangin kol kat palakin mo ni mo siya. I'm just gonna lay it like that. Arf may kol, chiwas si fan, pa Jesus Christ, kat sumniki ako klan God. Naragat pang, kung saan nga misyo ta kain pangon ko was, kada infalot na kaya malan kat, ingin. Kada ka pa, kada yamangan ta, inan ka proylan mat na kayo. Tigin. Kamlay, nga usod, if inash mas yung fact, may tigin nga proya, nga usod pel. Na may tlash naman na tapan, katintagan na rela siya proya, may tigit fast namin. Vertimate ki proyan, napas. Kat proya na kaya pension nga.
Pahpah katalle 23 päivä pelsin. Ja tällä kun katsi fanna las, kun kat moulsi. Takan lama tolu, Pahpah wenangan. Pahpah wen asin kasao, intron lal. Tangay ti limana kayo while kat Holy Spirit, elwi church, matalal fin na kayo, elar fin fella in the body of Christ. Members, matalal fin na kayo, masilya kikengan man kat pa. Klan sa pikomingin na fin fella siya. In fact, wala na lom, in fact, tamada in full laudia, klalal fin kawan na tum Jesus Christ. Ragat pang na siyong, ale, suyo malala. Na kung si Bikesta pelching, kadin taga ako lain long gas moldom. Siya taga ke, ay siya unmulakos, fos na kalikos. Papa naman na, akas makinyigat. Akayigat kay si. Silben na, eshi na siya kadin kalim kela. Yen na lilis katsumligi kasmolno. Na kisben pako din yoklom na shisk. Kumaki ako sa online ministry. Insi pakas makinyigat. Infalokun matlom ko sa na ke. Mapayalom magay na. Siya utaga ke nganlom. Masim na nagay wat utaga ke nganlom. Ashibayin luti. Ashibayin kai. Inaksiwasya. Inakataya masiwaswas na sinmay. Tamitlan ka. Insiwas na. Ako la fal na kaya mawon na kayo. Papakatalya shu kakshakin kumkepag siya. Kat ne som ligi kom. In pelnal lesh, ang matayang pakutin yoklom, sripen ay kekta na siya, kadin pang gepel siya. Tamat lart na kayo ako siya in daga, nakikas mol. Akwa kisin mat mata lash somla. Keling mata ko, papal mata, natas. Siya katliya na get disconnect siya ke project 1992 na ke 2002 kat proy in your will la masata na kayo bigi mat kong ko siya au siya kas mo long to your son Jesus Christ magayon tayin bakul kat kepelsin kat nagin flok kung magayon na ito pero pang siya lash nga katinale kaya fi malalap pli na siyong kepelsin nga papa Kung nakfrashin siyan, mat nakaiwalas ko siya. Dahil mat kolas, ke church, ke government, ke siya ulalap, nababa, daga indiyak. Oya si may takle ke siya, tesong ni saptan megor, foslong tolu. Saksi nakluo ke temple, nuknuk temple, papole lakalim ni mokat pa temple. Soul, la siya itakle. Argat tinali kaslom, wangan lutiyak ke kaslom. Dalman lilis. Wangin kalim. Katina makayang sinasum. Oh, papa na manas. Long proy lash kapansin. Flocking cut. Tagadin sumnigi akuklan may. Tagadin taga nagi akuklan magana. Manakuklan magana pa usi maul. Siya kalamiyak ke. Crucifixion, death, burial, resurrection. Ascension lan when na tum matlang lash Jesus Christ. Papa wana siete sun saptan mega froston dolya kalan mi. Katlan misle. Len si fena at matalye. Kawos in mana kayo. Karangan ng nganuwos, nan kawos, emanuwos. No fun. Tayin wangin mata. Kalem Lord Jesus Christ, eltako. Baba kung ikaskat, kung ikasta ka hindi kaya long although luma sikat na ketlik first nata syok na yun. Nake
masla los nage wang na funen pangalang lom tako mangay na kes makinyekat kadin full na folok na rumingi na mettigi kayak na shafla shima yalla kanen be ke kas moldum la fakyak nongol chia fosalkus efin may tangay te somnigigat papa kesben gatim takya akwoklom kayak na elya paitaga kung nakalamige fakyak nongol chia fosalkus line for rogat kakshagin gum gebel chinga papa ita la timing loma woin bel na gawa el precise el fine tune na ke oye si may na kadinas makla bet na kay wala ko sa gebel chinga usi pa like las kai siga din tuna ko a proclaim mapaylo magay na gebel chinga papa na manas kum tangay moligat kumusi tayin kanikin mawla kasi men tafung lang na yok si makadash kami siyang kasi bapang na sum metnom ko siya ke belching tagarin folok na ro ngan nomin wikat kay siyak ak fusa siyas na manas papa tagarin de in shefalat na ke pang singa kadin tako when na look chronicles update ko for singalakos kadin full la olya taka na ke mapay mo nina metiki pat papa kumita tari kumaki tari mana kayo wala alfung last na siyum in akustan na ke wala na lom na ke kasmol lom pa akin chiwoye ko na manas flocking kat na ke ngin broilers ke belchingen makain siya na siyum papa Kenche, masyal lalas ka dito la katafong na no. Beke pel na lilis. Namnas long broilers. Kat broiler lal fung ila Jesus Christ magayin na pa yung kanigin mo. Ila floko. Kat nagawa na ako na. Place matlas ko siya. In managawa ka dashket misenye. La condition ka situation for ka dashket. Si be place gat kating kalang kala yung wangan maupe maul mapatpat may wala na makay na parshurong mawala na makay na parshurong kapagat ko lang malap ke mana kayo Roy kakshagin gum kay nang Jesus sumatlang ulas amen amen Kaya matlas kat kulo malap ke aslan matagawa kat kulo malap ke proilan matagawa us long mashing kada ta ka na kalwini na mashing na nage matlas ko sa na gawa flok na ke malankat pang na yok si mai na kad nashken kada na ra na main kada la for the last 23 years shukya time frame singa 1992 get 2002 Pamal tres kalam tan kala itawala ke 2002. Number nga tina tafung la. Kadin takal na ke fishing siya may taking na sil. Ingen. Elas makta na pang mas may na inflock na ke malangkat. Na ke pelching ngawsela len akyok ke mana ke wa may kek na sil. Tokoyang nakadata ko. Tukun mal saman ngan we historical context na ke passage siya may taga ke saptaon mula ko siya. Nangataga rela akataya loko na let's taka shibel punchline ni. E panang oyen kusangan ministry lowos nike na chisha di floko. Ta ingena broilan met nake wain kalan kala met ko lash nge somni ki malan gata kat met kusay nan actual shike kastan gat. Ni met kum del changen. Mana wo si pataga ikak na sil stretch kalin. In flokin kat na kaya mo ulising. Mana wo si pang Christmas present sing pang gift sing kadin folok is mo ra tigin na taga fast na met ke belching Ay glamalap jin gat ke maulash kay what wanna she was man fak al gatlen fak glamalap jin gat ke le Mr. Liban tamal chi wiash nge ke arulal ke proilal
Damlipan ba ng orekma lalo. Dana shuk kastan gat. Tapraiken wisha ulala. Inganda shwa kimashwa spailan gata. Eluchak ng orekma yesngal dolu na misingi. Elson na backslide na ki uchak lala. Nga opposite lal. Nga uchak 2002 ana ke lakalemia. Na ana ke ghost dipshela ke faklala na. Ngamdan kia ka. Kaduchak ke 2002. Ang ke bakalemia na siwos la. Ngail to ani yesngal dolu metteki. Napakaduchak ke 2002. Full eldaga shunya finne ko shai akalemia. Naklala baba siya tamal pa luikat lang eh. Basta siya 2002. Yemdan na kaya ka babat mo ko. Ngalek lo malap ke o yang eh. Dahil siya ma tamalipan nila ka. Sam ka 2002 siya ngayon ba. Papa project siya ngayon. Kat connect na 2002 ba. Kat nagorek magkuna. Na pa electronic copy o rekleke. Na pa Pahpah sima that produce siya mataka ke color siya ngayon. Taka pa na ke maasya. Pange maasya ma panga taka din rek makuna. Pahpah matay ke kas kusay. Maasya ngayon pa itak liki kasya ngayon. Pakataka siya na ke katawik somla foka itak laliki. Namalipa el taka ke shit estonika lemegos faslongol shit estonika sapta lemegos faslongol doluan. Our section dolu ke tembal. Langata. Na shikoren singal dolu. Dolu tamal lipan fasingaw lemegos fasingaw ko singal ko hakale milang ako pa tembal am singi. Nash tembal singi. Kadin si pitse singi. Napa matolumayan na nashkea pa nganuwos nangawos itak laliki manuwos siyak nash na kumayang ay manashik si bangan may sang na furniture tolu si bakades laliki nga tofalok na ke maula ka ama kawos finbuko ke nga taga shamsham yeneng nga metiki Masih makadeli ka sa sila misalipan nga eh. Nga fact lang ako, wimtan kaya kauchak ki 2002. Na ngawe ka na ki fact mo yeit kos mot, yeit kos shell, masin shell. Naro nga to relax karaksingan ma okay nga to na uchak, na yeit kos pa nga kayo nga eh. Kata pa niya ko special nsi ubang amdaki. Ang ujak na ke orekmalan kata si bang. I was excited. Ako la usi. Bring it on. Ano si klans up kung wansin si. Shilpe mama yeit kos to ko shek pena kos. Mamenge kait kos ke mod it kos ke shell siya. Shilpe it kos ito ko. Pala yelong ulsi eh. Ataka na yeneng ngang ngamdan kalensa pa 2002 fane yelong siya to ko pasek na matay nilya nangabangon nga may sesta nga flok na roya wasiki amdan liyak ma si sipela tana kaulu ka nga oswayakle Texas nasako ever ko simlate ko sigim dontrol asako kawan ta katokota na itko shepe an kem tontrua anan pokota smart yan nan belching am dawa quick ke ye itko na 2015 ngaliak masye na ye itko ko ngawek na ke am dawa kang may malan kata numbering system sing ali yok shepe itnol belit kos lenchak itkos completion kanin mangan ta ngana pange
2015 nga fansin tan kia ka ngange. Do kaya kumle mano pepa isikyak ni. Nara katashi ki 2025. 2020 pa pandemic. Matawek na mga upele fale. Napakatita masikyak misingin. Kat eni na pa siya redeemer ay ngina. Na kos mawikatan kos itala nga sino yesiki masla ko. Kat Pahpah el lang singan elusingan masek. Nga price siya kleifo ka nga masek. Ka nga tikin siya. Nga minister siya. Nga the president pe lanitawi. What happened? If nga temdain siya wowo. Nga na pa nga siyam keng eh. Nga finne langit ang aliek pe aspe pasto. Aspe tikinis. Aspe tikin matapen kayo. Leministers. What's going on? Pangepel si mga mdok kasi siyak siksivena. Amen. Metiki nga taka na Seattle nga nam tana lutut Pahpah on my own. Tawag tayo high school. Pangay tayo la. Puklime ko skip me Pahpah laki bugin masap. Puksingal luki. Puksam from mata. Kiuleng mataan. Puklime ko ki sobsam. So kasi galisya si somno Solomon ki bugin lalmet mangan. Malu tila na kingam ta high school. Babenda sham na sikki sokas ngi. Fak mo kumfin somlutut sipel. Ngat si pushpush na pan kay kum mala pushpush na sik. Natingin fak masi kum fak la masi. Na tayo kum riti na sokas. Na mangin na ikek nan sik king high school. Katsik lagi pa high school katikkain te wialo enna na kadin wialo. Sing yakkat. Wialun duden ko siya kan mga ito. Naki oye mga fak naki nga masyak kaya tolu siya somla nga alin na kasensya kinla kay po ka nga temta kinsiya wo. Tolu petali kuyas nga ripe. Malaka na kakos. Tepang siya flyer. Ngangat nag-Facebook ngali dali kuyak metlak ngali maspe. Napanang aralit ako na si kanitala something is not right. Something is not right. Asum na ko siya kay 2007 inaulan Seattle call masculine represent Seattle. Tuwain Christmas tuwain isi. Pangan niya si masinakle senior pastor Vinen Devon Shaka. Nangamdaw yung ali. Ayalen sum na lilan si del basketball. Tanawangan talik si del kiwan station nga kapia mo ito. Kala si lengo siya. Ngaukwela na tating-tingin liga. May kaya alo. Nga fohkfok kiye lutari ito na. Ngas lang nga sumalo elila. Kiwan station. Nga siya pia mo ito. I was excited kan sumwin. Sum silak me na sum da na tinga palu ki 2008 nge 2007 yung tingyan lila ke me nakihalu asum ke Wednesday dana na tena pas me tuya na me asum na Devon Shack wangin pesanan mo Devon Shack mo ta siya ninyak you En lumaw rin ni mo itam singa pa. En inyak yu na en mamas mi singa aswe. Pangen mo ita aswe. Pangen komendan som minister wem singa. Pa malutut mataka nga eninan takla ni we. Samanyak la eninayak redeemer si. Dan tao siya pon sam la lemisiliba na. Wangen na pay mot kaya mo. Masi mga shamona. Ewe yaki ke scripture. When ngamat kalan sap siya na nga tepe na ala na som shoot to due diligence la ka na lemnister lipan. Ngan kaksigin kat kimaligas na siya.
Siya maligesta na sila pa. Naki bugin ko lang sab si madrug man gin gasin ko yung. Fohkfok del de somna ne ki source. Isla masing nga dindam da sanum da lang asang isla copyright ken. Na pa nga ke oya singa sikya ke asherol dari mga naki ye fasho. Book si may koluk nga pa katlila. Den ay takle makisiye Thessalonica limegos fastungol tolu. Na senrian ako vinriti ta na itakle pengan liki siya yung chiyo fasi matramram kengan mepe siya. Papa na nga puksima nga kalimia. Malunga na siya. Malunga. Dala na siya. Slightly masing itak asmay takle beke. Minsan nag-rom singal tolu for singal tolu. Itakle or liki masing na follow niya kaya masing masimata anke originally na masing original siya bang warang rong koluk example minsan King James version ala kasi ko naman pa pala Hebrew, Aramaic, Greek na pa English na English nagay ko siya nangat malipisin matlash nga ngat lalimit marama nga la kapaya na padalang si kalan sa pakat kawala na padalang siya papa na katara kay lutilash nga kat watered down ministry katena lang siya manay siya alam ngal dolu ay siya alam ngal dolu el suffering servant siya ay sa sapta onwal dolu kumeli tayo na el takatakin katlas sine pata ka siya kimalutut mi siya katlas siya ano lang tule ingin na may tasya phone takata na nuknuk lalan siya na color kiyan el shonin matakle may stain kisya na intercessor warrior siya etaka ukukla el replicate conversation ke Pahpah nata siya. Kaya nga ito kamdok siya man ke bugin masap ni Mekos. Bugin history nga luo. Bugin wisdom ka. Poetry ni Mekos. Aspe buk ni Mekos ma me poetry stakluk na ke me with palafalet. I see fali ni ke Nikel Daniel. Na osya Nikel Malakai palasishik. Rela buk tolngolya. Na tolngolya siya nga tramram ke judgment. Papenakel ay siya sapta siya ni ke tolngolya. Sapta ngaw si mata ka tramram ke kaya. Somne ke sapta ngolon ko os comfort matawag ka. Na ngola ko siya nga kasamsam ke upgrade na nga. Fohkfok de siya na yung kasaw de fohkfok. Nakinga ko may longo yang ano yung pang na sin intercessor siya nga. Lento ko. May yan. Kisipin makuluk masikya ko. Na discipline lang God eninayak. Narasap taon ngol dolo falan ko ngol. Ako siya nga matawag siyam ano yung lamentation na kay makuluk nga Na falan na kay discipline may eninayak ko. Nara kadata ka in siyam ke sapta on ngol. Akos mising masimay na ansik ko. Kung makinga samsam ki kayak mataka ke sine ke tol ngulyang meti comfort ki angaw niki on ngulon ko siya. Kat matal si myself ak kisaptaon ko siya. Matal. El perfectly holy. El siya God is perfectly holy and hates wickedness more than we can possibly imagine. Nara, mayan insya kumalafushesh in rela nagimakuluk, a kekala inis mawu. Napana ngara
intervention siya intercessor siya nga enanayak. Ay siya on ngol toluon ngol lakos, saptaon ngol toluon ngol lakos. Apkra na insyakla. Fakat kanan wangin makumura. Kikatalayanin na kung muli katel ki makulukla siya. Yok na sinmet lokaluklas nga. Dahil kat nga. Naanan kasiyak sin gandulokin niya oyang nga. Nairek fika kain oyang nga na si kom. Masam ke saptaon ngol tolu na yok. Metigasyon gyon ngol lakos siya. Eric fika fin pa nga kung pa temple siya nga Na si example madam lipan el faka pa nga kumitala syuka mamata ka kiyowa nga koluk na kimanos akat paray siyak sinkat la nakin si uwi na ki manos singas kinan ka masingan di pitsa singan kat met aka si finan ko shay katoye pe met kol alu ko shay kat met karangan anan na Pahpah teman met ko saya kat itala kata mama an ke shelf nge anin kakang ela destroy ya temple nge na panan katale enin na kain silal tenil maki tenil ta wimta ke shro man nga ko mas ke shro singi kat relali makastan gata bangun kat na ke Katinin na intercessor. Kung siya online ministry ta ka, in shram kun, mamit ko la siya nga usin na siya kadinita, kalim kenge. Tafong lenge, dati kan point out, madalas ke. Dahil siya nga kam clean la, dalas ke mga. Payapal si mga community nga, kiling lang del Islam ke. Kesin point mga fakla ke victory daklangan liki sam suko makatudig siya ria posit kos kumganli na siete slonical me koslongol dolu folok na King James version ridike ngakum di kanis na maana da kunduni nila meta ka na shish Mayen, pelsing akom tulay yung dan ka ata. Kung di ka na, kulangan siya la chairman na nakataya masing ipapalang kule. Manilal pa wala projects yung ke 1992 ke 2002 nga. Pasi sa ramalan ka ata, finkat matayang ka tinaramalan ka ata, akat te mix kiya ke malan fellow. Sang na siya malan siya. Sang na singkat malan ka ata. Katte mix siya mang. Ako lang malap na kadeta ka siyam kun. Ay siya ngula ko smising Inu siya na siya na siya Kipelin shrofinen pepalona. Tenilindok na proy. Proy lang tam lalipa na pa ikek lang Kek lang kadin liyela. Government official malikiya pa ako kipepal siya in the last how many years singa long dolu di na ke fakunan ko siya mising met kol matuluk kya ke blan bel singa ngat maliekat ngat malielem ni tikin basta mange kata shol le besak na pusha pas nem singa kata shol le dena akmasala si perlao kata shol le apa na mati es misinga detayak la mesikya na panang urgency siya pa kat mata wun po lema una man na kayo dena una man na kayo kat aske denial state siya kadinan flok na yung ringat Daniel the fact na sin Israel ma confess your sin Paksif sinkat restoration in Floko. Merek malakom church mising. Eken Christian, kadin na kadin lament ki makulukla siya. Flok na ki righteous discipline. Pang concept si matakam singi.
Na pa na nga intercessor singel ta kain pli na sinkat. Naknas kung tayo to fuki na. Aksyo sila mange. Aspel sila ta ka. Leta ka ki white horse suko. Leta ka ta kayak pala usin sikom. Maglan sinkat kel Isaiah. With parallel ta ka nutikat misingi. Katene na God righteous discipline. Pa concept si mga kuminashkaya. Nakatlila megat sangkiti talik nata siya. Megat sangkiti church. Christ il fakt na sil pite. Convinsyak na lang siya nga. Lutisip na tikikastan gat. Kate lutikastan gat. Fogya kikat irrelik mga. Ina ka folok na kim. Makat il fakt lagi kastan gat. Manil kastan gat indestructible. Kung po siya ki leng marik nga, and flock lang na ki source siya. King James Version. Kaksikin gat ba lang ang flock na sin matutiwa o sila nga, Mr. Liban. And we might nagawa, sui kaksikin gat ke historical context, we from na ha may nagarin long ke pel singa tagasin tamul si wear singa, apa triskal. Check ke pelche. Nale mtana ke background na leta ko inak fonye la machi akata yeshi mga ita ko ke fossil na ke alkus ke Aisha unmulakus. Kat Pahpah sang Kaiyuck. Kat Pahpah sang Kaiyuck. Dere la rep makin me papal mata natos. Lang mata nakatproile. O ke komin shell kashaw, ta komin waitume, ta online rarar yemotum. Wana ke saka pukun shaka, ora kofoin poil. Inara minete yakirun met, lokaluklum. Tamatan fela fa rarar yemotum. Fostolu. Kemara may aksyangan sakatia sano kung waitume all rarar yemotum. Taliki pelo met atia long ka ita keshe. Kat mata liye siye kat shayum. Siya orekma na siya sanol. Foslimekor. Kom shun el siya engan, orek maswaswas. Elo siya isam kom inkanik lom. Liye, kom malat, kat satay kat mata pat in mainge. Ya kat falanga yakle. Foson Takat na kaywa eklawan na siya tiyan nice. Shwas lars na kaya wana siya nuknuk fohkfok. Kat na kaywa paula wana siya siya. Makuluklas wana enga wiskatle. Fosit kosh. Wangan siya pang na keem, siya na paraka kin shukowi. Takom malikan la motom likikom, okan la motom likikat, kom esikat ya kemakuluklas. Sibariti masingan, takom okan la motom likikat, kom esikat ya kemakuluklas. Einge ochiofa kum papatamas kat clay. Akum met potter shil lash. Akat nakewa orekmalan pong. Akat nakewa orekmalan pong. Amnas kat proilen akat fresh na mit kapel singe.
Pahpah kat kulong malap ke kas molo la fos algusta kat na father siya kat clay agum sanctify kat kadin taga na ke final product siya may taga kalim ke glory siya len na pakatan yok lom wikat kay siya kadin for na room ke pelching auliyak taga dineis mol mapatpat Pahpah kat true kak sagin kum ke mana kayo na manas akatay na siya wikat ke kas molong kadin telong magana kadin isyong niya mol kun lalal fungikom kumekai ara judgment lom lake met na kayo fin fellowship wangin siya met kan na sielos na kayo siya syuksyo sos lom lalal fungikom kat kan niya may ngan ke mol siya ako lang na ke final product siya makumew siya ke wan na tum lasik men ka sao inus kat lang na ke mol kat true kak sagin kum broy ka mana kayo ke nen Jesus siya met lang ulas kat broy amen amen Pahpah ilsang may Kaiyuck. The father exact discipline. The father exact discipline. Kataga liye wen na context matakaral tikin. Katamnel tres kalpiya niya. Amne saptaun mo dolu fosi na get dolu. To gakalim yung second coming. Saptaun mo lakot padash kaya tayo. Even kung moral literary, immediate passage matagamit kikingan ta na. Katsum ta na, ay siya, yait fuko katam metagal Jesus. Ringat la liye ma sonin tagal liye ke fakya. Me singal liye mekor. Liye new heaven, new earth, Jerusalem sasha. Liye pe second coming siya ma akademiya. Tigin el pralla pienga la. Nuknuk la shashala ke sripen mayonil. I think at liye ke lalien book siya na. May usin sang kasi ya kum. Fingat ke tak waklan gata. Kadina na ke kas molan. Ro saptong ol dolu fosin na ke singal dolu reference kina ke New Testament ke Revelation 19 verse 13 15. Second coming. Follow ko. Wala ko siya ka. Insi pa na repeat. Kayak siya pa ito ka. Na redeemer siya. Siya ito ka. Katang naman na kayo mga. Pa na kapasyan na siya. Na kaya mawul siya. Ay siya ito ka. Old Testament. Kata ka na New Testament na kelson na. Kaya ni malan ka. Mafia ka nga kating kalam na. Even kaya ni malan ka. Even kata ka isla. Ngayon paun ni na machin na niya kat correct yan. Man if kat correct yan. Kada ko flan kalam ke malan ka. Kada ko flan. Nara if kat liya masikyak ngayon na ke tik na tingkat ngayon. Fos may singal liya ke sapto. Ongol dolu to kada na. Complain siya. Dala complain siya mo. May katlas. Wana kung nigin katla. Kung som nigigat. Kung som nigigat. Wana hindi kat malom. Kat Israel bangan. Tit na Lebram bangan. Kung som nigigat. Fos ongol dolu ke. Fos singal liya ke sapto ongol dolu. Akalim niya masingan. Akalim niya mo. Kat etle, wana elosya kum so wana lem fellows. Wana elosya tie pangunya KM. And that become one of those nations. Aro, complain si bata kangan. Nabin kata ka nagkamtawakin.
me sapton mula ko fishing al me gotana topian complain je pa na to ke me please ye dal to ka cham kun fat na ko na sin ka en dai na to na shell in ka ra patati na rolos in kalim na shell Shalala marching in the Gawa Yeshimakat in a Gadinashking in with Kushai. Sumna lal bang into the Faka Satoilan and Mitlan got in Melutuchina Shikum. Na Kataka Katinam Dake. I know Shalala marching in the last 23 years. Kadin the Ganaketana, Makulukchipakatanta, Kepelna little Shima the Gake, Force on Koshfalin like a copy. Fosal kushing ko fosli me kosh sima ka trade la ngin na marching in daga in kalim la belgi ka expose na kya ukukla ga to ka dalle flok in audia bang marching kalim na pela satay la na yo talik na din ka ngam ta kya dalle expose na kya malan ka to kya kastan ka na wanay na Mashi mai the gang e kwal katafung la katinanay ko fosal ko ka fa mo pater she kat clay she katolal fungi ko shape and moldy cutting and that is the exact predicament concept si mga kumit ko sa ina naskengin even kung dali outline si mga kalamika unit che met ke koto singe fa mo me enduring belief of the church. Lalal fungi kolan church. Laisin siya met nga tagat na outline niya kimasi mga kumkain kanila. Arakat nikin na siya Pahpah. Wait na phone siya pa, our Heavenly Father. Pahpah tamasin ka siya. Next week, katata ka na our Lord Savior, Jesus Christ. Kanal pa. Now, following week after na kay unit siya nga, tagat na kat Holy Spirit. The Trinity God, the Triune God, kat nikin na siya nga. Nara, katina morning on for the many years past. Ifo, when pataga ke Victoria, Kaslan God. God's words. Na weapon na din God, nga complain siya talaga ke force singa niya ke sapta ongol dolu immediately following taga metigi me sapta ongol ako siya. Tananal complain mo katwalos somnagalos wanay losin wena matsayang wangin katsi mata tal forkin kam take med wanan tago shi shal sina sikari tiangan na ke oya shima sikyak fashion yalong dolu ngena finan ko sa na ke project sina na sipa na kalwini na kalwini na project sina ngena kina wait ko lash ng flokin action sila na nga life mo daldi ka action shefo when kauli daldi na lila itak le section nakluosin ke temple naro wangin doctrines wang lutia ke kastan God wangin kalim singe wangin proy ma sikya kadet loin na getan as proy si beta ka ke maluti singe naro please ma ta gangan pli akluo as please si beta ka metligi ma singe as ke sapta ungol dolu the fact ko sin akalim mo sik me ka muli ka telgi makluk flash ene na kya singe ngani mo outline si mga tagalid na ke kaslan God ke Victoria na ke Pahpah tamasin ka sa na we cannot move forward katikan daga ito Pahpah katikan sum na ke next week ito when following week Holy Spirit when corrupt Pahpah si mga maginingin na nga si pakalim mi kas ka Pahpah na kayo wauta ka ke ngan God tingon man kat pa usi Pahpah si kadar makinim siya nga nara take it off from the shelf ingena natakan na kaya ako klan kad kaslan kad wena Victoria Academy ke siyam singalya fosit kot na ke singal tolu tana leng mata singa pa na kadinashkya na pangari di pianga fos siniga algos kadin taga tana
makatafong lagi nga. Wana ini kanintang mo me. Macingin katan tay taka na. Aksigos nila lagi. Flogging katla siya inga sao taka. Ingalam la siya lo. Katsinga. Na kaya situation siya makatash kaya nga. Ali mo. Oye siya ma. Ikakla ka ingalam gala. Section closing ni taklang kat mata ke loss ningin pa Christmas present loss pang masing may ngan si pang la kunayak yak masing tafung la sing katin nila consequences na kayo magat palakin fashion yalong ultolo na mising leaders nga lead ka daw wine kala may Christmas sina si ko keep of life si me kan me katin falok na kya koklan ka katin ta ka na kay shoes la sing Mtaki kalam lan God. When meshing Pahpah sing le il sang Kaiyuck. Patapik sing mana il yashibang. Na taga kalamia ke fos si may daklege. Shietes ngon me gor fos nong tolungan na. Maeta pa. Even kat te for lauliak maeta. Kadin in me in shekin kataligi maeta. Metiki Lem nas Jesus Christ, eltako. Pange o yesi mga mga tika in fast na mit. Nga fak mga lenikas sumla. Katika in taga ito Pahpah, wenangon. Ingin na finan ko siya. Katika, disconnect lagi. Masingan ni ka nakanaus la ang simarik lagi 1992 na 2002. Na ifingong game ta kaya hakuklan ka. O yesi fun na finan ko siya pa. Leng mata sing. Nasi ba kalim mi. Leng mata sing fan na pa inspire ke kat the Holy Spirit. Tako kya ako klan kat magain. Na ifing kung matsupo siya, katikin siya, ka-minister siya, orekma kan leng mat sa siya nga na kaya aliloma, o kumlong mga fakang kayak siya taga, na pa manifested tayo na kaya mula siya ingin na finan ko siya ingin. Pahpah kaya masla. Talik natin. Fugunen. Fohkfok lain molson lanin. Wangan na pa oye si makakalimas. Rorosingin. Ay, lipa niyo man la samsamangan. May katnikin. Chisis la faloko. Katnikin la faloko niya. Ifo man la samsamangan la alito. May katnikin la faloko niya. Katin na ako na. May tanah kayo makatas ka nga. Lang ka lang pakdan yak man gatpan. Inta ka kaskat yak. Inta ka sripen na. Akes makinyigat. Katsum ni kimalanggat. Liban ifo man la samra. May katnikin la chises la falokang niya. Katnikin. Na ifo adli kekla na siyong shil tes mga saptan megor first nong toli mo pang mga ke ara inmolag. Akim ta ke masiwaslan gat. E vingum art lo manangan katlay gas managayo. Na kekla na siyuman kum tikan sumukan lam mo. Kumano kon faculty. Pang effort natureland me prophecy nga. El forthcoming. El foretelling. In other words, you see what's going on in our situation na preach against it. You're coming against the sin nature. You're exposing the sin. Na kaya expose nga kada na kaya ma-reaching nga na oy pay kat matkuluk. Fosal gusto kada na Pahpah kung bakatla siya. Compadre siya kat clay. In other words, we completely trust in you lal you come shape and mold. Ni ka na soon perfectness siya makum. Ako na siya na kayo. It's the same predicament. Predicament ma kat mat kusaya askengen. Kat som ni kimalan ka kat mata kya makayo kingin akas makinya kat kin float na kya. Mapayising. Nasiba na kalwa ni ngaita may nga ito ilay ka let samsamang if
Ti sampramin me bange, sampramin aksuosye bange kastan kat. Kastan kat in tagain me, wo hashipen luti, kai aksuosye. Akataya masuoswas. Mangan tenor makinya for the last 23 years. Wangin mapayagat mtake. When kat kumnigi akuklan kat. Na, bange longkalan bakatun yoklan kat na sinmut ko sayo. Check nash paypal mata siya. Check nash shish katamit. Now yan, ingin na tamalalilark soon publishing then taga usin mass produced pen. May tayo taga na kaya masin. When ngayon pa nga kalwan ni. E vingkom kem ta ke wonan na mapayalan kat magana kastan kat pa usiya. Paypal si maurek leke. Nta makin get 2002 malan mai kain kun masing ngin ikek na signan fat na sumait ko sai pang Christmas ki flok kum ke yam sing na nga fat na pai pel sikat flok na kastan garda kadam ta ke main chiu menefo uta gatar efin chaksin uta gatar efin chaksin kat seal dar pasya kwana mo chaya nga dam ta na in mish la sang flok pan lema na with that kat sumna ke 인식변 하다가 Kaiyuck-Isaiah 마티긴 elbise taringe. O ke komin själig kwasao. Ta komin waitume ta alla in rarar yemutum. Wana ke esaka pukun shaka ara kofa in poil. Inara minute yakrun met lokalokung. The matan fell fa radar yemotum. Nakatsung niya nage history nage tik na din ka niya kumdali sam. Elta shikme ke Exodus sapta singalya. Mount Sinai. Taka academy masingan ke me pe ollo. Die ke katil shikme. Forsya ke na fur pasasya taka nka shaume. Pange ke silan machima. Taka smosla Aisha unmula ko foshinga na kalamila. Keshinga pa in me katnan da ko na ngin. Shalik me little shingan da na fella shinga molala matlan. Flogna. Na ako me ngatlan na ke o yeshima from winya ke sapta unmol tolu foshinga ke tolu na. Second coming jinga aqua guitar pen flokman lame on like second coming. Second coming is different than the rapture. Rapture si bakat mat na kaywa life ng yung tasano. Utakyang lan believers dead or alive. Shit this one sa back or for single dolin kasi ng laliko. Baga ni fan si may kata beyond that 7 years of tribulation. Second coming si bataga ale academy aklamin lataga me lataga in kai nanan ka si ba tasano yak niya. So, utakyak siya pakat ntasano ng matalalfung. 7 years of tribulation, second coming, 1,000. Katindi sequence lang ni fans, kan katindi mix siya. So, in generalize siya na ngayon, katindi fosek na kaya kayak siya nga. Katindi na kaya me, som, elos matalalos kan experience kinla. Elos tamday Mount Sinai, metigitak yang masak. Kasaptalongol ke Exodus. Persen katta ko forsya kensingan el shamram with a radar shangen. Katinusin na sis me forsingen tana wana ke ay saga ugunsya ko ara kofoin boil inara minute yakrun meta met lokaluklong tamatan fel far radar yemotom. हमने शाल ना पीछे ना क्या तो शिमा रिक्ले फिजिकल रिक्ले के माउंट साइनाई तक ना के पहल शिमा ले शिक में अक्लू तो ना एवांगन माकन कंपेयर तक आशिंगे फेल ना फोन ना लिए तक आशिंगे पछान ना लाभ तक कत मत आसानो में फिश ऑफ ट्रम्पेट कत मत आसानो तेल फटोन मेंशे लेनिन नान का na to yang kada sum na kyak tak tak
Lia shalalap ngan aqua kitari plan langat. Aqua kitari. Na umni gatin am tak aqua ngan dena litia doctrinally dena litia ka. Therefore, when breaking mold siya itakla. Pasection aklu ke temple siya. Furnishing told you makalamia ke Pahpah lang. Taka na enchi marshikum siya. Soul siya pa taka ushe oyan personality lan may chipaiket take force Pahpah siya. Pahpah siya katoret makiningin. Itak na nara imagination na ke conscience lan may ito. Nike reasoning, memory ka, affection mga. That's our soul. That's our personality. Now, animal kingdom, they have their own soul, personality too. The majima animal wangin kaya pa, spirit shima manus. We were created in the image of God. Tapos kaya deal yokshibayan section sila made nga nage matal na ke matal. The most holy na ke soul siya. Even kat matay kaya issues ta kaya man kat matay run ka din pel na kaya wa kata na flat na kata na kisyakin kat na flat ti pel na kaya wa. Bro na shell kata likiya lalal fungi finchaklar sa el pel na kaya wa na kata le kak me shangin kata le me referim. Na kat matay chengan ta na kaya section siya kluwa ta na kaya le furnishing tolungan. Wanan personality la sa wangin le. Nara wangan even kung niya yellow mo tolu wangan matliti ako kwan kat na siya. Di mo siya nga wangan. Doctrines of predestination kat tram kun second coming. Kat tinatramon mga wangan matliti. Wangan may trouble directly stand up and say this is doctrines of predestination. When you that section chingan, we are not being conscious, man. The way we imagine stuff. Kaslan katin na tireki mga. Ora kat wayo na nga way mo o talaro wuna kata uke na mo. Even kat issues te kang man kat mana kay wakatara kya section act luosing holy place sing katara mana kay nak ingan ye kat. Mo sila to glorify God. Nara kataka na get Loing to na, nalalap siya bawang larun mat ko siya for many years. Nara, doctrines may na from kanya kain times nga kataka dito manalal siya ba ike saptaon mo lakos nga saptaon mo tolu from second wangin siya man niya wangin na pa siya man niya kataka from kinmuling nga for these many years. Nara may siya nga pan mo panang mabuo mo tip wait when may nalalap pa taka Pahpah el sang Kaiyuck. Wait long na siya long even ka tinam take malan ka for those many years may tanapay pataka fakyak mo siya fasalikos kasak ta kesipen pa ko tanyo klan ka dingen na katrila masikyak finan ko sa ingin na wangan le fako lani mea manasta lan klik natas nge katina ke marichi pe kaya klik na forsa totola malala faint weary ay vinga taka magala kada soka kwana eagle e wangan ma askidi klik na forsa malala dar consequences makatliingin na in fact lasr katin am takya kuan ka na pang Christmas present nga kalamin kastan ka din taga kadin mall pang gifting ka din liel na paila pai kasi kulonshin ka elora tikin tres ka si bekasta kusang na mission sa kes makin ka din taga na kemasing yas madaline may makin chevrolet Yes, Pahpah suman. Makin sivlad, mat nga ito sa pay la katesla section siya kluong ay nagkatpenan nila mawuna mo kan mat ko siya pang fix na kaya. If in past nga siya na makin Pahpah mata singan siya sila la mekan men section siya kluong temple. In compare na kaya temple siya
tiginel daga akalamya ke siakoran tolu for singalon ko singalit ko kat patembalan ka efo tena litiya ka second coming ma Aisha liye ke saptawon ngol tolu nga efo o sampram kinyak masyaye wangan matiti so kaslan kat te paus kat for the many years sipa nakalamya efin kat kim tawa kadang flok na ka victory kaslan kat week nga kat sampram kin papat machine kasaw kat tikay na ta papat machine kasaw na ni kat fix flow si mata ka unit chimit ke koto sing God's word kat esta kaslan kat so therefore long napanas long kadena ang actual sila masingin na acknowledge na singkat la kat tafung na lap si kataral na kadena ang flow when a new chronicle subtitle for singa lakos akalamyang when if kat fast na namit na kung puleso kat puleso mas simlas takarun kat nga lekay kat Belchinge Belna Eliashi Belchinge Belna inagadin nilang kalanglankat na shishmit ko siya. Lakat mata na force kat kalan sa bawangan tinatalya ki kalan sa psima sampram kinyak ke papalang men pang katesh na malangkat kat sumliki nara Belchinge nagadin ala shui kakshakin kat lagat somniki ay ket lagadin folot na ke o yeshima lenanan gamay ta siepel namni kat mi siya ifo man katina isusta ke ngan kat kat nikit na mem isusta ke ngan kat sing men met kollas nga isla malan kat likikat ora kaslan kat wangan yoros fashion ye kastanam sing na kateta papa fokya ke roll on scripture apakadin in reveal la chaka kya katis na mga kateta papa when ngon matal fokya umne parang amtan loing ifo man na yokspe wan mat samram kin isusta kya ngon emolin ngon sing wanan mana elya si pang tana pang make kauli kalam sing kauli kaslan kat kauli kalam sing katile kat pray wang benama tago ke or kat manas nam kat tinam ta ke malan kat naro mga sikat na shares make pakum ta yoklan pakut ta yoklan kat ines makla flok na ganyan Exodus singalya fosal ko sa kalamir rather lan mit siyang katina kadin islamay tangay umni lesit me kada we Evinen me akat mata ke ma kikiaplan mait nga sige non ko kumne ngasam sama wana ngalle ngasyang na pa ke mas makatas kengen yan na pa humma me singa pamta mait nga tinali ma ngipe tan mo wona Mapan may ars mit pangun tari kusangan ministry. Founder siya akala mi mo pay inan actual. So na ni mising tang na samon mana mawing O saptaon mo tulo kaya siya fact second coming siya. Yan mga lapsi plus mit kusay pa ingin lang O Christmas light kanin mana kaywa may nak aking anya matas. It's outside body siya but focus la siya O papala fa mamolin ko o mi siya. Morning on a mole. The morning on pakat focus na kaya
for temolingan pa focus na kaya makia pa palchinatas mauta ka fashion yalong tolu sangkol metlash nga. Ragat mol da misha mol lash. Temolingan. Molini ko mana action chuwi meta. Rep mana shin met. Di pa ni formal la shampra mo man kat nikin Jesus la tago. Kat nikin na la flo ko nga. Utakya kevin ko matalik ta utakya met life ng wangan la ko metam we're in rapture dying. And be expecting that immediately following is 7 years of tribulation. Pero na kayo siya. Kaya siya ben pakot ng yoklan ka, dahil siya rep man na siya talik na din ka, masamsam kanya kaya force singal niya kaya sapto ungol to. Dahil pala mo, katil som na kayo los. Dahil wala na matan fel siya yan. Katsi nga malka na los na. Of course. If man dahil som niki, kat weapon na. Kat som niki malang kat. Katilan fulok na kaya ngayon. Napanas, long mga kating kalam kaya. Long. Kung sunel siyengan, erek masiwaswas. Elo siya isam kum inkaniklum. Liye kum malad, ekat sa tail. Kat matapad in maingi. Yakat fa, langayak le. Translation siya nga uskat bel na pat siya. Yalong although it's a lot of time. Inka fast la may tanake. Oye. Makatil ti lang siya. Na ifo, dispensation siya nga mo, for laulak, lalal fung ike, Jesus Christ, kung faish mo, mapat-pat. Pakutin yoklan kat pakat inan siya nga na, arsh, flokin yan, Kistan William, Itmar Lucien, Robert Suwa, Ashpa mit nga refuse siya. O pakutin chok lang, iltakan mo ni katlengel, depend church. Liye tafong lalash nga. Liye tafong lalash nga may tlas ko siya. Namanas. May ket na nasik nga, taga sipakas makingat ka din fulot na kemalan kata ingin, na mitigipat na. Pahpah il sang Kaiyuck. Nanon ka na siya flash yung mga ito kat sumata kaya aktak-tak siya lalain first nga para siya yung taga misya inela makulug. Nangafat na pa eving kate correct yung masya nga na one siya ministry ka example yung kumilalain som ne oana tal schedule som ne ke one siya dan for when malan may paus mga ministry ma ore kingena ena shut down ya kingena ne ken nakat follow na ke kastan ka to kadin mata kalan sa pa katingen na mana sige long na even kung mata in church de la devon siya mele mutwa well long may chima fashinado ngayon us lang sa siya nga kung tufoki somniki man pangan makain na cash mo langat. Lang mata. Ifo itakle te posuko ma contain bread. Ma akalami mo Jesus operating mode. Ken new covenant, New Testament. Ifo itakle candlestick ma akalami mo Jesus is the light of the world. Ifo itakle incense of me altar of incense singan nage kaingyan ma listless singan Jesus in life in chakshi na gadin tago kusyakin ka jangwa na room sapta singan lo fo siya kalamye fo mga nitakla in pa kastan kat wo wangan sa tail ko authoritative is the ultimate authority fin fel pakastan kat akat taga shivena rela malash nga is na malan kat na consequences kel yelong dolo nga shibena kalwin nila ni kaya swasyak na matching but if inte we cannot move forward katika na ta papashing katika na ta when singa siya taga next week katika na ta ngon matal singa siya taga following week in kalia unichemit nga
our God and the Holy Scripture. Where Holy Scripture itakla kaslan God, itakla kalim singan, itakla makaing singan. Nakadet of kamalan God. Nareving katlitan na kadina kanwa na tik na din God mo katil din ay kat. Del sumnikigat. Nakakatliak masingan kesipin pakutan yoklan God, pangay masimay taga kadin taga fully repent. Pangay exposure na ke kaslan God. Kat expose ka din na ke mapayalan God na ak fresh lang siya kadin taga wes. Kat na napay kadin flocking in. Kadin ang flock la. Taga me tagat na kaywa ekla wana siya tie nice. As was large, na kaywa wana siya nuknuk fohkfok. Kat na kaywa paula wana siya sha. Makuluk nga wiskat la. Makuluk la siya wana nga wiskat la. Katina tagana ke finchakshi makaslan kattaga ke sonshingan likos. Katina being sanctified. Katlan miselte nakshi washigad man kat esta kasla ligi Pahpah. Kasmolan kachifena raela na ke malachifena ra. Tena matalia kat. Tena. Katina shiyakle na kemalan kat. Belna lelis. Rage penjing katta na ke fosit kos na ke alikostan na wangan shiepe tang na ke em. In other words, katina broy. Aliye furnishing shima itakla incense of altar of incense ngan may kayang broy intercession shima isom uchak na unkat ngan. Ke fosit kers nga wangan siya pang na ke em. Siya fan na parakak in shuk komi. Ta komin ta kom wakan kom le motom likikad. Akom esikatyak ke makuluk lash. Wan la may pangin siya na sukad. Wanain mo me okana los lakalos. Okana lalakalos na ara katliyata na makuluk ngay me. Akom esikatyak ke makuluk lash. God, Pahpah, el sang Kaiyuck. Apakutin lala pataga. Wait nga maklang kal. Kumpa ito mana kay wakatashkya. Kat kleshin kat fohkfok. Tana kat sumnida na bay. Kat dust of the crown. El form every human being from the dust of the crown. El mong yang nage infine machingan. Meshikyak machingan ekla mo. Moul makadash kengen ang Sheda na estla mashima belongs to God. Kesh ben kiki aplan oya mataka ke project shima 1992 nege 2002 nganin estla mashima by Sankashikat, Winkat Narun God. Itakle, Kastan God, Kalem, we, Proy, Making Nashin God. Furnishing Tolungan, Mana Yokshipa Tolu, Shawan ang akalim na kaya man of machine pa soul, pa personality large, pa nga no yashima, etaka tukun spirit, kaya connection large, kat for laula kat molin ngon singe.
mana kay wakat nan kay matchin na kay conscience larger ay manchin kat itak na mangan namni efin kat fast ke section siak lungan ito ka alla kalam na kay maulasha sipa na flok na kay kat pa temple lan kat katera mana kay wa e in siya na sin kat na kalam ngan spirit lan kat ito ka point kat katin matake mapayan lan kamni lai kang aska pa malangkat. Mawala na langkat. Kalam nga wigat. When kat ke lost silang felang. Nakata fula me. Kalam sila na lang fela sing. Pangan transfer, pangan clay sing. El shape and mold sing into the image of his creator or creation which is complete ke Jesus Christ. It's a process. It's a process. Pangalang kalang yoklan kat. Da kung may kuluk singin, ang tinang life ng ingin life ng tolla pelong, ang Pahpah sisakluk ke makuluklog. Napnas nga, life ng ila, when na tum Jesus Christ ka, misya ke makuluklog. Belsin lang ang ngan kat ilyak na yung kung not yang na ke. Kung when si, kung me, sons and daughters na ke, Tokshalan God. Pangay amazing creation. Na kung ka nara masingan, kung ka nara anywhere, if in San Antonio, if in marche Rook, if in marche Arkansas, if in ngait narun ka, tingin. Siya na manas, put your faith in His Son, Jesus Christ. Ngon man ka ilyak na ko. Ingin. Pangawalay lalalo. Na masing pa na sikyak ingin. Masing pa na semanyak. Ina ka din molingan. Men molingan na pa mola. Namne mangan din na semanyak. Katina being shaped. When na kas mo ina taga kalam mo, wait nga loing na ainge o cheese o chiova kung Pahpah tamar. Kat clay. Kat fohkfok. Kung may father large, kat na kayo orekma lan bone. But you need to make that connection. But you for loud, this is when sanctification processing it. Now, sanctification processing it, and I seek for the last 23 years, when kat isla, mapay si mataka, Academy of Furnishing Tolungan, siya within us, our soul. We were not taught the Word of God. Wangan kalim siya ke, akpaklan ka to point God. Nara, therefore, kat ke, o yama, katin taga proy kaksing yung ne, ma, champram kinja ke foson court, fosit court nga, wangan machugin proy, shukkat. Na Pahpah na reflect na ke consequences makatas kanya na nga, Fall price kata wina price fall dari price kung ni orekma lasr fakat na pala katina molingon katina mtake akuklan ka kalwon na kada wina price la tres kale kya autolo akos masumla panang wanay may sa pair siya kadin taga branching ka na siyepe kaya katina molingon take kalam nan kada siya consequences mataga akalamiyak nga Svena connect na pat tamla lilak kalam ya pianya. Katita na mungongan kuluk na ke temple ching mungongan kuluk na ke temple ching at sum Pahpah at kunaw malap ke amal sang kanaw sta temple katli pakat mas mising ti kalam man kat pakat ntaken liban info man la champra men pang kasnan kat me given by inspiration of God. It is profitable. Nagame doctrines. Meluti. Reproof. Kai. Me correction. Akswashe. Now instructions in righteousness. Inakat swaswas. Pakaslan gat ko. Ay tak lamangan.
So we were being free falling. Gat na way maying sing. Makuluk na wanay from pinyang. Kat we na mga we were not being sang pelan katlen pia potter. Lanara makunel. Lanak shuwashikat. Laranit taling amne taman siya treskalil from nga mo yay ko siya meta yay ko to ko andana pata ka le kalam ke fosal ko siya elarani super talaya fohkfok and super red. That's how we are being shaped and molded. Kataka na put our faith in Christ, God through His Son Jesus Christ. Matlang ular kaslan kat nga taka shape and mold God tapati na shikyak for the last 23 years. Man kat ke translation shika 1990 get 2002. Takat kan move forward ingena sano project ma mass printing siya mga fintrakin shikyak na ke lang mata siya. But na kaya ko sayin. Siya na folk na ke original language lasr. Katin somme kaslan God. Kadin mold. Kadin is mold. May tangalalapang. Na may ngay long mga samon. No? Dali move forward na ke Christmas 20 ko. O iya siya yangan. Dali nakom makuno mamait tuyak siya ke. Vinpas na nga move forward. Right makin na lang sa siya nga. Siyak sila na akalamila. Me akita yan na share la me kan men section aktolu siya ma-contain furnishing tolungan. Findal tinam kang niki matngan. Kang niki as far as you can. Somsagak lang mata siya ngan riti broikin katan gas na siya. Te pelin nu kok pel los pang. Te pelin nu kok met los ingen. Pelin mola la ingen. Pelin mola la. Na may kalam siya fan na, may chuwas siya fan na ba Jesus Christ. Siya na si sneaker reflection. Paano na kadanash kengin na. Siya na si sneaker reflection. Siya pa bang, may trupo na kayo walan may kusay. E vingum siya nam ta ke leng sa siya nga. Kung elawat na siya matlas nga. When itak la section siya kluong. Panga may Christmas las na kaya nga. Ikat na ka din kalam gala. Leng sa siya nga pa siya mayatan na siya. Nakadin follow is wala na Jesus Christ. May sang siya pang Jesus Christ. With that, allow God to do His work. He is our Father. We are the clay. Just put your faith in Him. Lack siya God to fit His glory. Nakamul siya mayataka katsamo. Esta sang no fon na oya kulukloman na singkat. Eldagan me, nasiba kalmoni. Nasiba kalmoni masing. Katlan misla. Len sifena matalye kuos. In mana kayo. Karngan ng manuwos, non-kuos, e manuwos. No fon. Tainwangin mata. Tainwangin mata. Kelemlar Jesus Christ el sigme. Kaslan God pa may kiflash Jesus Christ el pa may sangsi. Mayad na kamulikat. Focus na siya. May kumdal siya na focus na makikip maurik. Fashion yay kat na namin siya. Taka na kamul. God bless you and your family. If in past nga siya na rekwangin mangan siya. Can explain section siya kluungan. Vidal fact na may kankin matngan. Dito sa talapangan. Ulo, God bless. Kamala, Tres ka lata ka punchline niya matching. Tres. Kaya ingin ang at. Makman swerte med kan rala masi. Kaya kalbangan. Pahpah le sang Kaiyuck. Pahpah le sang Kaiyuck. Pangan mo luti lasr. Esmak jengin na takan nagkakuklan ka. Kaya takan na fakulo malap kaklan mo. Akilin mo lasr nga. Na even tamla ito ko. Fan na kemao.
Efin patten na de fashion som kalien na ke proin kalien ni ke mana ke wo. So kerat sana lo nap nas kana kalin ko wos nelus kulo malap tamla yisho kulo malap nelle makayna Thailand ke atlan mit na ke wo. Charter tamla charter gum kulo malap ke atlan man pe. Kulo malap ke interactive film ngan lu chronicle course ngala ko kulo malap nelus Thailand. Tamtal tamay kulo malap lana strong long last panangan. Kulo malap full line tamtal full line lanay kulo malap netin tayaram kulo malap tamtal cheni Tarilana El Paso talpe financial Texas kulo malap Nesha Kalain kulo malap Ken Washington Alec Pearson kulo malap Tigin Pauline from Lanay kulo malap ne Marstila Lakamus kulo malap Kona Strong Lempot Jackson Thailand na Papa Lempot Kartluman ane kumkulo malap Kartluman a charter kumkulo no malap pet Ossie Thompson finan Alabama charter ngamay las kona pe kada sang bella nasil tamlay tres kalenda ko akfon nila maliti siya kulo malap Kartlan mo tigin kada usot pela Baik lumalab sa kluki ikap se ngan welal the Mr. Lipan in Bain Coast kayo matagaan launching kat kewos yokagin na kayo kalin kaksikin kat ke may kiti malikesa na silan kanda kaldi kat kenge alana yok mga wikowos matili matlalay no to laki lan misingi na inakalemi labange mission lan ko siya online ministry pangla siya kataka met na kayo wain kain noang na ki na asma na yok si bagat patatapana patake foloklan lemo inoy na ki fakla lem Mr. Lipan no ti simako stip sila ki ay sound wala ko siya ko siya lip siya dala na fan in nagipela na yok sipe nga daga wala gasta ke malutu chinga mayen kita kalala el leksyon na gasta na siski matawag sila nge ane nas please he katapelen dai oya tumina in kasao kafin mafalin dai seya na in kasao tu fohkfok pa ay siya ngula akos igesta ke fasimit ngan oya nakilakalemiya manelfin da kala nakalemiya masikat na siman nge omnipotent lala inakalemiya na sin fela na phone na anakel fakla ke kususyak kasao fela ke pesi makadel da kasam na sindalik na dal ke exodus sapta singal yan metigi masa pay dakyanga pangan lapan seriousness lan kat ke makuluka na tanin fong lesi lalos madal siyang mo tari Moses kumsiya na sumakikatle na fast forward kata ka na kaya sa ngulakos please nga chud ba na floko na fin kom sialik tayo sa fela kompie anang kisin siyak na kaya nganta ko madalala na ki inakalemiyak kolala na pa top kaya pataka ki taka na siya smisingin ang nalipan na sakla kat ngeriyak na kasaman yan takay ni sustelala na ke masima yoksipe na ke mulak koma nara kat met fake ka kayak na yok pa taka na si koma peligi na sinmet na kayo wasaya kikatekin matake position lan leadership
Elte maşima taka indaka ros. Ka kifsima yok ke church and ka nashish. Mole la met ka sip natal ma an ke doodlech karangan yak ke leadership la kuma ba yok shipea. Manikyak la dayak shao papel si may kekla na mapasha si taka aule si taka. Inka shao me de tau ifin si be lange elinge wen kulo si fan na natik siya ngayon siya wuwuke. O yes ipa nang iba pol fakilu korin mo en wake lil palalailik sisilel na like na jamani na third person mo asyilita mautakyak na inka shao li mama esikyaka kadali kesta na sil. Li tearing up singan of the heaven ngan. Nara please ma traumatic please ma the gong fulfill ke Jesus Christ. Kita ko sila la nakadatapan na ke second offense sila nge. Kaya ka siya si Marshman nge. Mark si wasinga la kalemi. Nara likina kelta ka terror nge. Lightning ball mo ana ke sikyak ke final Sinai apauli siya tako. Descended peacefully tako na finlam sa gong. Nara mayen elta ka inusi siya kasak sinasikom. Kaskasak lang gata. Eldana kaskasak makumbala. Mangan el rehearsal na mamakat palang Napanang nga kita ko na siya pleasing Komenan ka na kela. Manifestation kiyan pasikyak Sipela. Unbelieving Jews Elal tatangal simet. Matalal fung isin. El pa Stephen. Panglala. Pasya siya nanakmanas na selos. Nanakmanas na selos. Pangan masima Stephen el siyaga. Likina en kaskasak. Stephen el is masima takan kasawa. Tough-like spirit siya. Ora el finne misya eka in fact lakan gas ngan ki price ilalngan. Kung kansom ki orekma itkos. Basta malon kos ki ungolin diye ke. Kung kan liye ke conversion siya masikyak na siya sola. El kalye met koluk na kayo. Nara, kat Pahpah, it did not all that against Saul. Ayel Christ singe. Siya met ma tamlilipan na siya mo tulokin de wala dawi lilawa. In fact lang along diye nga. Even bangan, come down. Inakalim ya wala na lang gata na sikom. Masima yok shipeli kinakawa shakel soror la fin shakshing. Whenever that kay nakema koluk ma dalikning gat kipta chang nakaya. Shafla yakom fin wangan sha inu siya atonement jing. Ngako may sisya ka na ito nga pe. Kataway na enemies la ni Israel ma talikan tangkaya. Napanang ke malutu chingat ako. Ke mama kayo nga kung balakin finfelang rehearsal, dress rehearsal na bang. Kaskasaklan ka chingin nga nung sinsinkin. Napanang kilda ka emphatically samsam na siya siya testonikal me koslongol dolu. Ke katta kain tipeni si Vena Islam ang alikikastan gada with Jehovah. Kangan. Kadu si mayata na siya. Ngay shesh damit digi katta ka mayen. For many years kamta fact masing kafukata nga uchiak. 2002. Yeit ko simita nga nangan siya wubu mga plao. Nga kayo. Yeit ko sto nga mo. Yeit ko smot. Yeit ko shred. Subyak kayo. Yeit ko sto nga. Something is not working out here. Sa flay yak ngamday ki hospital. Bien siya wubu si masman yak nga.
Ngakulon singkat kimat kalan sa baru sing ikek la nasil. Na ana ki ngakalemia. Nga ngamit siya mauchak na kalan sa po kanaw sa masaplan ka at ngayngan kinlapakot en lal elusi masla ko. Apel si mga patatle kaliyak na pa pakunten lal. Pamlipan ni Lutchak el forla nem sing katel ikesta na siel. Nangata kay nakay el mat kumforla. Taran na kuminte patatyang naging ngapa ngaulle ke Kaiyuck-la ka papel si mga fohkfok na gimapay siwasan ka ata. Mansiyaw silak pa. Christmas met dan gya ka kasla mo. Apala na pa misla na pa mising. Bel si malakali minasikmasing nga. Di ka talik natas nga. Kulo malap na sumkat Pahpah. Lakum sinasik. Ngan gan liyekla. Genik siya fun na. Ngan dela siya. Panganda ka nagkisama sa rola ke Jesus Christ. Mga pinala siya nga patatyang naki. Ungay mapatpat. Ang ngan la siya ke Jesus Christ. Takamulial na paning nga siya nga safashikin. Nga tiya ke sulpe pulesya masing Kung fina na nga masik. Engan kin, mat follow yak singkat Pahpah. Engan kin loang na ke refer siya. Fin merat luman kuluklam sing kafalin po siya fohkfok na kikaslan gat ele orani. Finances luman irelik kung ngat kitalila kumemulik fohkfok na kikaslan gat. Nga fact na pa ila pels yung fohkfok na kikaslan gata orekma luman na kayo Aro first siya mga lutula sil tamalipan manekela sang nasil pametoan kost tolngol tolo sukmit tokshalan kat paswaswaslal alun tudang nakewala finan finso siya ka inkoye ka walang kaye nalusa lutia ke passing inganin finshak mong fushasin kayo sikalanin proy na intercession ingin na masikya ka Jesus Christ in matayin ka siya intercede kay kom lebola yun rin kat Pahpah iplak kom as a church leader aksyo sila mainin na aksyo siya klan falayakin si loyang na kima paiswaslan kat pakaslan kat nganaske akyak kayo gusto kayo ay nakita malilipan ilfaka kat te shot na siwos kemulun mani ko yesay kat shot mapaiswas sing kadin flok ni kastan gat kadin we small mapatpat pela nga flok na sin matutiwo sila nga tamlipan take it from here kulo malap na siya tamna skol kada som na ke programming kaliya dali akataya na pel na foto siya daga akataya le kalam na pai tagalan na man ka shaw singa el factory de ketlatar Pentecost in the past ke pueblo somon iketla siya flashing a second coming singa kada in na pai kadin but la life na kay why we second coming singa rapture singa pai na kadin ako na ke sita na kalmo ni sita mo saptan me gos sapta agos fashingal tolu na ke singalal gos sie Thessalonica sapta agos fashingal tolu ke singalal gos sie koran singal me gos faslamal ne kalamala gos na son sapta singal agos fashingal ke tolu utakyak misha ko mo utakyak katin shun lem Natogoyang 7 years of tribulation second coming singan tagatan na pangan katpui Jesus tago wan magadera il katang na dele may uni kanaus na fon na fela me matokalo klangan el suan na ke yeta usin chima from kenya 1000 year of millennium kingdom natogoyang aksashi utaka new heaven new earth we me Jerusalem sashi Pangay magat na sangon sikyak.
na ina gadin full out ya kingi na gadin showing na kemasing akulasing issues ta kengan non kat pa yok shupe me da wana chi se la kalame ne kana chi issues ta kengan non kat el de ganin ya na ke to shalan kat aro wetlas ko sai kat kulo malap ke arslom kat kulo malap ke proelom sripen asom ukay mapayalan kat magain wet kum ukay malan may da sakawul malan kat kawul wangin shaft la ye a gaslan kat magay na bayan nitok mapatpat wana kaling niya manakay wang na siya gaslan kat pa isang chachikado lakat akos kakatin how much mayok spemit at kulo malap kaslan mat nagaywa katakilin ko wos tari na ngina nausyala tamal la daga el pa ina proile place yan no phone na mitlas ko sa ingay elin na daga rela si proi wana rai kaya isi pa kes makinyagat kemang namnas mait magkutel fosik ke makikiplan fellas Dere sam ya mission statements kulal şeytan ngas taka ke son singaw fos singaw Satan is here to steal, kill, and destroy. Di kastolungan, steal, kill, and destroy. Pangan language ma, as an infantryman, we were groomed to grow up, train properly. So, kadinta ka, kanaus na ni Milan and America. Steal, kill, and destroy. Kumne mana ilya pagkataskyan. Nakyasnan kat makain na. Why karangin kat ke mayong chinga. Katangyak la tayo mayong chinga. Manchishel mo yak kelenak tol. Satan has been defeated. Surely when he come, Satan takang na ke may opising. While siya false prophet, we may peace sukungan na ke lake of fire. Satan trakan sukungan na siya takang na because that temporarily taga tukun 1,000 year of millennium change. Pero final attack lang ante ukyak lail itakang nail na ke lake of fire siya. Skili siya living kumita siya ngan kume one machine chen no may kumli final product silang kat. Taga finisher on Jesus Christ. Kumli dari Jerusalem sa chen wala nang antari. Or one la force klong mo na matay ngin na sano. Kaya kung matay ngan, you are being shaped mo papader siya kat clay. Kaya ngan kat we cast nan kat in kat kay si. Ala true kak siya kat kaya artlan man na kayo wa. Inoy lang silang kat tagal dito. Siya na fast na mit na kaya siya fila week siya. Okay, bal siya nga tapang tamlay triskal nanda ko na manas place siya di kaya Broy, we broilan nagaywa ke fashion class kasi kilo malap. God bless you and your family. Kamay tres utagot pelo. Well, kilo malap. Ay nagisiklal damna lipa na. May tiget fashion liko. Katorela ng astas din kat. Ay pe katorela pe kasin kulo alas na siya ki kataga nagilusya singe. Ki kaspay lal makataka. Matayang na kiniki kada fasilika da insiya ulal woya na siya inga indaga manifested kati long magana kastan gada a transformation manifestation insikya apnas kataga ni bray katsifid ba na pasla yetan kat flat lush kat moji fan na katlal Ephraim katlal Isaac katlal Jacob katsis sisla na gelangsi sabay mawinkulo siya fan na nata ay tumin ka siya. Taka, na fela ni kaya siya karak na siya shmaita. Yokliki na kaewa. Inda ka, inba redeemer siya. Mainda ka, aksiko siya kikatle, aknas na sikatle, dikat ki mapaye.
kadinakula nakifolokwan. Kat kulopen assume kat papa kikum in maslon en finvelum sa pailape with saplum in the ko. 1852 na finances kushay. Sien Belcho bang bang the strong island kusay. Woye makumushi na shesh kat palakin. Painangaro katayan ngi bangon kat kasaw. Kat kaksyakin ko mayan bangayan si makat akwat na we. Kulo malap na siyong kat papa. Kimit mata la singit siya sa fasyakin. Ingain dawi shopon shan la lalfungi singi. Kaiyuck-Isaiah ki finances. Los tay coffee akshuk ki kap kapak finances. Kalim singi kadustaga na finances makatashkem singi. Katakilin la ingena kalim singi la na wash mi singi. Painagat pray na siyong kat papa. Reignite, renewal, revival, restoration in a nayak. Flokon makalim singa na shish kat papa. Talik na tum na kewa ingan gaskende fakshavi. Insuashikin lomsi kainilos kong to kaini ashwe ki pesingi. Makulukla sa lang sikat kat papa. There's no question about it. Katilam tayo siya uwo asil nga patati fresh. Nanakmanas kanaos lang lan sil nga singi. Katito la kaso makalim mo. Efin kat paray, folok, auliak, kung fakain mata in kasaw ensium in the book prailash. Lela na siya na kayo, malip siya kipel singi. Inganak fashipe, prailom, mayin kat intercessor mi singi. Inkain fakalik pweng wo singi na sinmatwiyash on church. Ilos pe malafalgia ash in lalalfungi. Elasak na aske alalo. Kat nusyesum gat papa ko ni kestam tanin siyan talikuyas. Inkay na tala asin genik suko fan na en genik suko ngay asaksit. Panang wangan pelas kadin sulpe arana lang silas nagimapay si waslom. Layla kadin lut kindalik na tum siya udok lam tayo shro. Mayen katas pekeen siya misingi. Kat finnem tabi finne. Siya wangan le. Kat pang na sumukat papa nakmanas. Komli pisien met maslas. Komli pisien met miselas. Kamutulle. Komli la satisfaction ke enena nage sensuality lasro. Kat sunakonayak. Mayen misda pa yashiru. Nakmanas kat papa. Akmalalayen siyas. Esta in siya vileng. Esta in siya folat. Kaya na siya oye. Maakik tuki. Lang siya ganutyak na inkat. Mayan yurum. Lang siya lumo. Alan lol shalem. Layla na siya. Kading folok na gimasyawas pailom. Kading kain forlay suslain ngan. The fakulan lang siya. Aru misle. Aramawo. Mongfushesh pasisel. Si fena lemfe. Ingan kalang kimodlash. At kilamalap na siyong kain. When na tum Jesus Christ. Siya katlalal fungi kilapay el tagamisya. Tugun lentolu el maulyak. Katangla. Misya, katangla kelyak. Katangla makuluk na kayo. Kung fakke kaslom. Talal fungi mga fan na. Kadefa wiyes mo. Layla kaleng. Pakoten. Siya sinsilan ngan madal siya kum silya ingat. Matalal fungi. In wikat karangan kat. Amen. Lumalap. Kade aksepike unso konge. Agat fasilik. Lumalap kikat tagay ni praile. Bungan.
Tris, kung malap ka po mo.